Yes, nuko twinjiye rero bakunzi b'Intare official turangiye tugarukanye amakuru agiye atandukanye ari kuvugwa ndetse muri aka karere k'ibiyaga bigari. Uyu munsi turi kuwa kane tariki 10 z'ukwezi kwa karindwi 2025 tugiye kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye aho turi bwibande kuri imirwano ikomeye cyane iramukiye muri axe zigiye zitandukanye. Turasimbukira ahangaha muri lokalite ya Kalungu muri Bashari Mukoto tubabwire uko baraye barwana ijoro ryose ndetse nuko biramutse aya masaha mu gace kabupfuye naho imirwano yahageze niho iramukiye muri iki gitondo cya karekare. Turasimbukira muri territoire ya Mwenga ahitwa Murinyi hafi y'umugezi witwa Rwindi. Turagaruka tubabwira ibyahabereye n'agahumamunwa ndetse mu by'ukuri kugeza amagingo aya ngaya benshi barimo baribaza uko biri bugende byitwara. Muri territoire ya Rubero Wazalendo bari kwisuganya ku rwego rukomeye cyane aho bateganyije kugaba ibitero simusiga ku ngabo za FARDC ndetse n'ingabo za UPDF. Bimeze bite? Byatewe n'iki? Turabigarukaho. Icyitwa coup d'etat nicyo cyaburijwemo burya mu by'ukuri ryo byatumye abajenerali bageze muri babiri ndetse n'umukoloneli bose batabwa muri yombi. Muri aba bajenerali harimo Christian Chiwewe Songesa tugiye kugarukaho tukamuvugaho tukavuga ndetse icyatumye uyu mugabo atabwa muri yombi, ariko kandi si gusa hari ndetse n'uwahoze mu by'ukuri ari umujenerali major warindaga cyangwa se wari ubwo yari directeur de cabinet wa chef d'état major général, nawe turamugarukaho tubabwira uko bimeze. Umutekano mu mujyi wa Goma nawo turagarukaho tubabwire uko situation zimeze muri rusange ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Nizere ko wowe udukurikiye uri mu bice bigiye bitandukanye, ushobora kuba udukurikiye uherereye ahangaha muri axe zigiye zitandukanye. Turaza kuba mu by'ukuri tuguhereza ikaze muri aya makuru, ariko kandi n'abaherereye muri zindi axe zigiye zitandukanye haba muri aka karere k'ibiyaga bigari haba ndetse ku mugabane wa Amerika ndetse no mu bindi bice byose. Niba mu by'ukuri warakoze subscribe ni byiza cyane, ariko kandi niba utarayikora making sure yuko wayikoze, ukore like, share ndetse na comment kugira ngo mu by'ukuri amakuru abaryoheye mu by'ukuri amatwi, ari nako kandi aba ari amakuru yuzuyemo ukuri ndetse ari amakuru mu by'ukuri aba arivuye kuri tere uce ukubiri n'ababandi bakugezaho ibyo baba bateza amatwi bakubise Intare official bagakurikirana barangiza bakandika. Abo ngabo mu by'ukuri uce ukubiri nabo hanyuma uze wiyumvira amakuru y'umwimerere. Muri iki kiganiro ku Ntare official mw'abantu mwe ntago ndaza kuba ndi njyenyine, ndaza kuba ndi hamwe na mugenzi wanjye Clever Bemba. Clever Bemba, waramutse? Mwaramutse, murakomeye, mumeze neza bwana Macacari? Nizere ko umeze neza bwana Clever Bemba. Abakunzi b'Intare official baragukurikiye neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Nizere ko mu by'ukuri ubafitiye umuzingo w'amakuru wabateguriye muri iki gitondo. Yego twaramutse neza, turakomeye kandi noneho umuzigo w'amakuru yo turayafite muri aka kanya, kuko n'ubundi imirwano iracyakomeje muri lokalite Kalungu, aho ni muri Bashari Mukoto. Uvira ibintu bikomeje kuba nabi bwana Macacari, kuko Katanyama zamaze kuhagira nazo ku bwinshi nubwo zitaragera zose, ariko hari uburyo bwajemo turaje kugira ngo tuze kubuvugaho. Corneille Nangaa, umuyobozi wa Alliance Fleuve Congo, yahawe umugisha. Noneho sinzi ko ibintu byaba bitagiye gukomera, kuko yahawe umugisha na Musenyeri. Turaza turebe Corneille Nangaa na Kiliziya Gatolika n'ubundi bamwifuriza n'ibyo bagiye bamuvugaho nk'umuyoboke ukomeye wa Kiliziya Gatolika. Dukumva ko amakuru turafite cyane. Coup d'etat yagombaga kuba Kinshasa yarase. Yego, sinzi rero bwana Macacari nk'umuyobozi wa kino kiganiro makuru aho turi buhera amakuru turahera mu mirwano. Reka amakuru tuyahere mu by'ukuri kuri update zigezweho ndetse n'aharamutse inkubiri y'urugamba, hanyuma tuze kwinjira neza cyane ku bijyanye na coup d'etat ndetse n'abafunzwe bitewe n'ibyo. Ni coup d'etat abakunzi bacu barabizi, ni coup d'etat y'ubugira gatatu iburizwamo. Ese ibi ngibi bimeze bite? Perezida Felix Antoine Tshisekedi cyizere cyo gukomeza kuba ku butegetsi
butegetsi niki turabigarukaho byumvikane neza cyane. Reka dutangirire muri Bashari Mokoto, mu duce mu by'ukuri dukomeje kuberamo inkubiri y'urugamba kuva ku munsi w'ejo no muri iki gitondo iraharamukiye. Biramutse bite bwana Bemba? uko biramutse rero biramutse n'ubundi ikintu bita isasu riturika inyuma yaho ejo kuwa gatatu hari ku itariki 9 muri lokalite cyangwa ni village Karungu ndetse na Kinyana, aho ni muri groupe Bashari Mokoto muri sheferi Bashari habereye muri territoire ya Masisi, ni muri Nord Kivu. Yego, muri ayo malokalite n'ubundi habereye imirwano itari yoroshye, aho yahereye kwa kabiri mu gitondo, aho ma 23 yatatse Nyatura. Abakombato bo muri Nyatura bitwa Nyatura de l'Alliance des Nationalistes Congolais pour la Défense des Droits Humains, bayita ngo ni ANCDH, iyobowe na General autoproclamé witwa Jean-Marie Bonane. Ku masoko dukura hariya nuko bari bahanganye n'igisirikare cya ARC, yego, kiyobowe na General Sultan Emmanuel Makenga n'umunyepolitike Corneille Nanga, aho mu gitondo cyo kuwa kabiri babashije kwataka Wazalendo cyangwa Nyatura Karungu, aho ni muri lokalite Karungu ndetse na za Kinyana. Barabarasa ku buryo buremereye, babarasira mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi twavuga. Babarasira bita muri Novu, aho bita Kiroje, babarasira bita kuri Goma, babasira Karungu, centre ya Karungu atari lokalite Karungu, ifite n'ahantu hitwa Karungu, ifite na centre bita Kutere, babarasira no bita Musana. Nuko barabarashya mu buryo bukomeye, biza kuzana ko abanyatura bari abo muri ANCDH abazungu baza guhungira muri Bupfuhi, ariko muri Bupfuhi naho ma 23 zirahagera, ndetse haza no gutwikwa ari kuko n'utuzu tw'ibirere, haza no gutwikwa amazu. Abakombata bo muri NDC ANCDH ibihuriro bijya binabira kubivuga kuko ujya wumva ngo IPSRN, ANCDH, NDC Renove, FRDCH, Mazarendo hashi. agora byoroshye ugasanga ko babigoranye n'ubundi kugira ngo umuntu bizina n'ubundi ajye abasha kubivuga. Muri iki gitondo n'ubundi muri utwo duce babashije kwakwa n'intare za Sarangwa ari muri Novu, Kirochi, Goma, Kutere, Karungu na Musano, babashije kugira ngo baze kugaruka, baze kugaba ibitero n'ubundi kwisubiza Kirochi na Goma. Ariko ma 23 ibamera nabi n'ubundi rangira bahundagura, nuko ngo ni isasu ryatangiye kuva mu gitondo saa 10 kugeza magingo yangaya n'ubundi ma 23 ikaba igikomeje kuba higarira muri lokalite Karungu, basa naho bari kwerekeza ahantu bita kwa Piloto, ahantu ho bita Gasenyera. Nuko ngo intare za Sarangwe zikomeje uru rugamba ziri kwerekera no bita Gasenyera. Gasenyera ni ku cyicaro gikuru niho navuga ariho kwa wa musaza witwa Piloto bakunda kwita Big. Nuko ngo imirwano iri kwerekera mu Gasenyera, ubona ko ariho n'ubundi ma 23 isa naho ishaka kugira ngo yerekeze n'ubundi ibashe gukubita Wazalendo, kuko ari Gasenyera hari icyicaro gikomeye cya Nyatura ziyobowe n'itwa Byiringiro ndetse n'itwa Teri, akaza aho bita ni muri Nyabikeri, ubona ko hari icyicaro gikomeye n'ubundi cya Wazalendo ubwoko. Donc harimo abo kwa Jean Marie basa naho bafite dikota yungirije iri hariya muri Nyabikeri, ukomeza werekeza muri icyo gice n'ubundi cyose ko kirimo za Nyatura nyinshi, ariko ukabona ko ari Bupfuhi ariho ma 23 imaze gufata, yari iri kuwa kabiri ejo kuwa gatatu ikahirirwa, n'uno munsi naho muri izo nsina ziraho ngaho ikaba irimo ikomeje guhiga Bufumberi ziriya Nzalendo, ariko iri kwerekeraho bita mu Gasenyera, abantu barahazi kabisa. Birumvikana aho ngaho ni muri Karungu, ndetse iyi Bupfuhi ikaba iherereye, ikaba wenda ugereranyije ishobora kuba iri nko mu ntera inganite n'aha ngaha n'ubundi muri centre ya Karungu.
bo reka wenda mbageranyije Bupfuhi. Mm, Bupfuhi ni agasisiro kari gatuyemo Abahunde. yego. Bupfuhi aho bita za Ruwara, hasi ya Bupfuhi hariho igice bita za Ruwara. Iyo uri za Bupfuhi n'ubundi uba ureba hakurya Mm, y'umugezi bita Bushahara, uba uri kureba ahantu ho bita za Buhimba na za Cyungo. mm, Wareba mu gice gisa naho kiri hejuru yaho ukaba uri kureba za Kamatembe, ari igice cyerekera za Gahira, yego. uvuye ku kiraro cya Bushahara n'ubundi uvuye za Nyabura. Mm, Hejuru yaho mu misozi harimo ibirometero bigera nko muri 6 uvuye hariya muri santere ya Karungu, ukaza mu birometero bigera nko muri 7 cyangwa 8 usa naho uri kugaruka aho bita ku kiraro cya Bushahara, ari aho ngaho bita Goma. mm, Noneho kugira ngo uve Bupfuhi werekera Gasenyera harimo nk'iminota 30 ku rugendo rw'amaguru cyangwa 45, ndagereranya ariko mu byihanganire. yego, ni hagufi birumvikana. Yego, ariko noneho Bupfuhi ni agasisiro katagira inzu y'amabati n'iyimwe. Ni agasisiro karimo utuzu tw'uturere, Mm, kanatuyemo abo mu bwoko muri kominote y'Abahunde. mm, Ako gasantere rero niba turakita gasantere gakunze kwiganzamo mayimayi zo muri APSLS. yego. Ariko muri no minsi ni ukuvuga ngo urabizi ko ari coalition yagiye yivanga, Bari hamwe barakorana. Nyatura Mm, y'abazungu, mm, bariya ba Byiringiro nimwe birirwa bakinira, ndetse hakaza na APSLS nayo bo kwa Janvier Karayiri bajya baturuka iyo hasi mu Mineke n'ubundi bakaza kurya ibikambonja aho ngaho. Abantu benshi baza batazi n'ibikambonja. abazi ibikambonja tubasuhuza kabisa, ababiziho ni bakeya cyane, ni generation imaze igihe. Ntekereza ko abazi ibikambonja bashobora kuba ari bakeya, ariko za Rukwete zo kugeza amagingo yazo nazo ndumva ari muri izo ari ayo madirection. Ariko noneho hari agatera, ese ntabwo iyi Rukwete yo ubona biriya bice nk'umuntu wabitembereye Bwana Bemba, ubona bitagoye kugira ngo aduye azave muri biriya bice bitewe n'imiterere yaho, yaba insina ziriyo, yaba imibande yaho, imvura, imigezi, ubona bizorohera AFC mu 23 nubwo hari abasore bahavuka ndetse bahasobanukiwe kuhavana bariya abantu bahagize indiri? Biragoranye Bwana Macacari, kubera ko wenda reka mvuge iriya lokalite Karungu ni lokalite Karungu ifite sekreteri witwa Piloto. Urabizi ko uriya musaza yari muri mama 23 ariko aza kwiyunga, yabaye muri Wazalendo, aza kuza muri mama 23 ariko yongera kujya kwiyunga na za Wazalendo ziriya Nyatura zo kwa Jean Marie z'abazungu. Aba umuyobozi mukuru cyangwa twakwita Seigneur de Guerre, niwe wari ukuriye iriya lokalite n'ubundi, kuko nibuka ko mu minsi yatambutse mbere uko zino ntambara ziba hagiye habaho intambara z'Abahunde bari bahanganyemo nabo muri kominote Hutu hariya. Ashyiraho itegeko ko buri mugabo ufite urugo agomba kugura imbunda. Iryo tegeko ryagiyeho, umugabo akajya mu murima guhinga akitwaza n'akabunda kiwe, akajya mu rutoki, kuko ntabwo twavuga ngo abagabo hariya barahinga kuko bateka mangwende. Abantu baza mangwende niyo rutuku, nizo kanyanga, igira amazina menshi nk'ayishoka. Ni rutuku, kindingi, mangwende, kanyanga, gapita mbere, ibintu nk'ibyo. Yego, nawe yita ngo ni zaha, za gapita mbere, za ordinaire, ngibyo byose. Noneho mu gihe bari abagabo babaga bari hariya bakaba bitwaje akabunda n'ubundi bari mu rutoki kugira ngo bashe guhangana n'ibitero bya mayimayi zagombaga guturuka hasi muri za Rukwete. Rukwete nayo ni imwe mu malokalite n'ubundi twavuga iri muri groupement Bashar Mokoto. Yego. Ariko noneho ihana umupaka no muri secteur Oso Banyungu. Anariho Oso Banyungu, Rukwete na Karungu ndetse na reka wenda nyavuge amalokalite twavuga yiganjemo abo mu bwoko bw'Abahunde. Tena ntabwo ari dansement peuple, ari mwe peuple bitewe n'imiterere yaho n'ibigunda, ibihuru, n'ahantu hatagira imihanda juste, kuko nko muri lokalite Karungu nta muhanda ugezemo. Nuko ngo lokalite Karungu ifite abo mu bwoko bw'Abahunde wenda 30% nabo mu bwoko bw'Abahunde. Lokalite Rukwete 90% nabo mu bwoko bw'Abahunde. Lokalite Pinga Bushimo nabo mu bwoko bw'Abahunde 90%. Lokalite Kalembe
nabo ni abahumbi 90%, ni ukuvuga ko andi makominote agiye afite nk'10%, ariko akaba ari amalokarite agizwe n'insina. ibirere buriya hari ikintu cyo nkunda kuvuga, bariya abantu bagiye bajya kwicara hariya mu nsina, sinzi uburyo umuntu yabita, sinzi uburyo umuntu yabita kugira ngo twabita ko ntabwo ari abawutokitone, kuko nk'ariya za Nyabyondo barahatuye nubwo ari muri Osobanyungu, ariko yegeranye hafi ya za Rukweti. Nyabyondo burya yari ifite nayo yari iri ku bwami n'ubundi bwayoborwaga n'abarwandofoni, kuko nibo bahise izina bahita Nyabyondo kubera ibyondo byahabaga, ibyondo bihaba. Yego, ariko abahunde bakimara kuhagera bahita ngo ni Nyabiondo. Urabizi ukuntu ko bagiye bashanja amazina kugira ngo amazina abitirwe nabo bagaragare ko aribo bahageze mbere. Ni ukuvuga ngo ni ahantu mvuga ko hagoranye, harimo ikintu cyo twakwita ngo ni ubushanga, utuntu tw'utugezi, harimo utuntu tw'amakoni, uturaro, utugezi, amashyamba, n'ubundi ubona ko bigoyemo 23 atari abantu bahavuka kugira ngo babashe kuhakontura muri utwo tuntu sinzi uburyo natwita. Ubona ko tena ari ahantu hadatuwe cyane, ukabona ko ahantu hatuwe ariho 23 igenda igafata, ariko kugira ngo izinjire muri ayo mashyamba bikaba bigoranye bwana Bemba. Birumvikana neza cyane, ni ibice bitoroshye. Twagiye tugerageza nko kubitembera muri ziriya axe, ziragoranye kuzinjiramo utakomoka, utari umwana waho, biragoye. Ariko kandi mama 23 iragerageza, irimo irakora ibishoboka ibyo ari byo byose kugira ngo irebe niba icyo kibazo gishobora gukemuka. Tuva aho ngaho bwana Bemba, wenda duse n'abagarutse gatoya, duse n'aberekera muri Kivu y'Amajyepfo. Sud Kivu ibintu bikomeje mu by'ukuri kudogera ndetse no kwangirika. Aho ngaho ni muri teritware nyinshi, ngewe ntangiriye muri teritware ya Mwenga bwana Bemba. Teritware ya Mwenga naho hari agace mu by'ukuri kaje kugaragaramo M23, wenda mbere yuko utwinjiza muri teritware wenda ya Uvira tukavuga mu by'ukuri, kuko tuvuza amakuru ntitugaruke kuri Uvira, mu by'ukuri twaba dusa nkaho sinzi uko byagenze. Ni muri teritware ya Mwenga, mu duce ndetse mu duce turimo mu gace ko bita Murinyi. Ngo hari n'umugezi witwa Rwindi witiranwa n'iyi Rwindi yahangaha muri teritware ya Rucuru. Muri rusange haje kugaragara ngo M23 ndetse ngo yo yajyanyeyo ngo nikitwa amato cyangwa se pirogue motorize, akaba ari bwa bwato buba bufite moteri cyangwa se wenda niba twabwita kano rapide simbizi. Aba rero ngo kugira ngo n'ubundi biba permite, ibi byateye ubwoba bukomeye cyane inyeshyamba za Wazalendo muri biriya bice ndetse na FRDC muri rusange. Bakaba bavuga ko ndetse ngo aho benshi bakomeje kugenda bibaza batese drone z'intambara ziri hehe, amaviyo de chasse cyangwa se za ndege zabo ziri he ngo zisubize mu 23 bikarangira bidakunze. Muri rusange ari uduce twamaze kuba twinjiramo M23. Bwana Bemba, muri Uvira kugeza amagingo aya ngaya byifashe bite, bimeze bite muri rusange? Yes, amakuru aturuka muri Uvira nuko amaze gukomeza kugira ingabo zitari nkeya. Izo ngabo zitari nkeya ni ingabo za FARDC n'ubundi zivuga ko ziri kuzanywa n'amakamyo, zimwe zikazana n'izo bita amakanteri. Ariko mu kugezwa hariya Uvira ngo bafite amafaranga menshi. Uvira amaze kugira abasirikari benshi ba FARDC bari kuzana mu makamyo, ndetse bari kuza bafite amafaranga menshi, kuko baragenda batera amafaranga, bari mu modoka bakagenda batera amafaranga abaturage, ku buryo bimwe byagiye biteza ikintu cy'amaambutiyaje, ndetse n'abaturage bamwe batangira kugongwa. Ariko abaturage noneho bagakomeza kwibaza aba bantu ko bazanye amafaranga menshi, ano mafaranga se hari icyo ari buze kubafasha? Sinzi, wenda dushobora kuza kubisesenguraho nawe ukaza kubivugaho, kuko Katanyama zazanye amafaranga menshi hariya muri Uvira, ziragenda ziterera milifra ziterera abaturage bakarwanira, kuko abaturage babaye benshi n'ubundi ku muhanda kugira ngo babashe guhagarara bareba uburyo Katanyama
zijugunya amafaranga mu mihanda. Ukibaza ariya mafaranga niyo ari bubashe kurangiza urugamba, se bo barashobora guhangana bari bati ngo tubitse amafaranga n'ubundi reka tuye gupfa tutari twayarya. Ntabwo tuzi umubare bagiye bahabwa w'amafaranga, ariko bigaragara ko bafite amasakoshi arimo amafaranga, bivuga ko hari icyo kintu twakwita ngo ni nka motivasiyo bahawe Tshisekedi Chilombo yabashije kubaha kugira ngo babashe kuza guhangana na M23. Sinzi niba amafaranga yari yaratera ikompora, sinzi niba amafaranga yari yaratega ambushi, sinzi niba amafaranga cyangwa wenda ni ukugira ngo M23 itabasha kuba yaba yabahereza. Bavuga ko Bwana Bemba ibyo ngibyo byugarutseho birumvikana, ni amakuru mu by'ukuri twagiye dukurura ari hariya aho ku munsi w'ejo biriwe bagenyagiza amafaranga, bajugunya amafaranga aho babonye. Amakuru agenda tugeraho mu by'ukuri ariko tutarabonera information iri official, nuko ngo bahawe prime de guerre cyangwa se amafaranga, abaje ku rugamba bagiye bahabwa amafaranga ngo ageze nko ku madolari 500 ngo kugira ngo baze ku rugamba. Muzi Katanyama ku batayibasobanukiwe ni abantu ahubwo bafata ifaranga icyitwa urugamba bakarwibagirwa, ahubwo bakigira mu cyitwa abagore ndetse no kujya kurya akanyama cyangwa se akaryoshye n'inzoga n'urumogi. Ibyo ngibyo nibyo bisanzwe. Urumva ko ahubwo bashobora kuba Bwana Bemba bari gushakira igisubizo mu kubaha amafaranga, ariko kandi ari nabwo bateza ahubwo defete, kuko byagiye bigaragara henshi, haba za Kanyabayonga hagiye hoherezwa amafaranga atari makeya, ariko bikarangira Bwana Bemba basinze ahubwo. Ndetse na za Kirorerwa niba ubyibuka neza kuri Petit Masisi bari bafite icyitwa amafaranga ndetse banasahuye byinshi, ariko byaje kurangira M23 bafatiranyije, noneho mu businzi iza kubakubitiza Bwana Bemba. Yego, sinzi rero iki kintu niba hari amafaranga wenda ari icyo ashobora kuza kubamarira, sinzi uburyo ubyumva. Niba wenda ari ugutinya ngo M23 ishobora kubakurumpa nk'uko bagenda babivuga, ariko noneho n'ikindi kigaragara Bwana Machachari nuko bari ari ba Newcomer. Abanyukama nashatse kuvuga ni babandi bashya kuko banze kuba ati ngo reka tuzane babandi bari basanzwe bagiye mu gisirikare ku bwa Joseph Kabila. Bavuga ko bagomba kuzana babandi bashyashya batazi ibya Joseph Kabila ahubwo bazi ibya Tshisekedi. Ariko wenda reka uzi rero wenda uko wenda tunava kuri ano makuru ya bano muri za Uvira. Ise nibuka ko uribuka uriya mu generali witwa Christian Chiwewe. Songesa, yego Songesa yaravuze nubwo wenda ubu ngubu ari mu maboko ataraye. Yaratangaje aravuga ati ngo après Dieu c'est Tshisekedi. Yego ninge ngo doke ngo nyuma y'Imana hariho Gisegeti. Anavuga ko Gisegeti ari we wungirije Imana ku isi. Yego Ariko inyitura arayibona turaje kugira ngo mbivuge. Turaje tumuvimuzi n'umuzingo. Yego babandi bose bavuga ko ari ababanye na Tshisekedi Chilombo. Bavuga ko aribo bizerwa, ariko uzi ko wese yaba yaragiye mu gisirikare ubundi ku bwa Joseph Kabila. Ubu ngubu si umwizerwa, nuko ngo Gisegeti arafata babandi, yaba wazamuwe mu ntera, yaba wakoze n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko ari uwo kuri epoke yananiye Joseph Kabila, ubu ngubu bari mu mazi abira, ari ubona bari aba Christian Chiwewe. Uno wari umujyanama ukomeye muri presidence mu bijyanye n'iby'umutekano ndetse n'ibya gisirikare, yamaze kugera mu maboko ataraye. Ubona yuko nawe ashobora kujya kuri pandezo. ashobora kuyijyaho kandi ni nako bimeze. Buriya kubera ko yo hamaze kuza ibyitwa by'amakudeta, turaje tubive imuzi n'umuzingo. Ikindi Bwana Bemba ahangaha muri Uvira, nyuma yuko aba basirikare mu by'ukuri nk'uko bigarutse bavuga ko ari abasirikare bashya berekejwe muri izo axe, bangaba nta rugamba bazi, abaruzi bararuzi neza, bazi cyitwaye mu 23 barakibariwe barakizi, barimo barazanira abana bashya kabisa ngo na amaraso mashya, ariko badafite sans aucune experience nk'uko benshi bakunze kubivuga, badafite akantu kitwa kaka experience k'urugamba kabone nubwo biri kuvuga ko ngo ari aba special, ngo ari abakomando, ngo bari koherezwa ahangaha. Mbona ko uko byagiye dukora ariko kose ahubwo imibare y'urugamba bashobora kuba basa nkaho bari kuyivanga, bari kuyicurika.
bari kwicurika rwose, urabona ko bari kugenda basubira inyuma. Mbere yuko tuza kuri iriya kudeta bwana Macacari, reka tumanze twareba ibingibi bivugwa kuri Komine Ntanga na Kiliziya Gatolika, ubundi tubone tuza tuvuge kuri no kudeta. N'ubundi yari yahumuye ariko ikaza kuburizwamo, n'ubundi bamwe mu bajenali bakaza gufungwa. Kudeta rate hano rero ni amakuru atugeraho ati Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro Alliance Fleuve Congo 23 ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, yitabiriye ibikorwa bya Kiliziya Gatolika i Goma, anahabwa umugisha nawe mu basenyeri muri Kiliziya Gatolika barimo Musenyeri wa Lubumbashi Fulgence Muteba. Ni igikorwa cyabaye ku munsi w'ejo kuwa gatatu tariki 9 z'ukwezi kwa karindwi 2025. Abantu bajye bambabarira kuvuga imyaka mu Kinyarwanda bijya bingora nkuko naza amezi aho mu Kinyarwanda. Mu mujyi wa Goma umaze amezi 6 ugenzurwa n'ihuriro Alliance Fleuve Congo mu 23 ihanganye n'ubutegetsi bwa Congo Kinshasa. Iki gikorwa cya Kiliziya Gatolika cyabereye mu mujyi wa Goma, uretse Musenyeri Fulgence Muteba akaba ari na Archiepiscopi wa Lubumbashi, akaba na perezida w'inama y'igihugu y'abepiskopi Senko, cyanitabiriwe na Musenyeri Wiringo wa Diocese ya Goma, na wa Diocese ya Goma, ndetse na Leonard Kakunji Musenyeri wa Diocese ya Kamina. Abo ni abari ku butegetsi. Yego, ni ku butegetsi cyangwa ni ku buyobozi bwa Kiliziya Gatolika kabisa. Ariko hari na Musenyeri Faustin Ngabo, akaba na Musenyeri Kaboyi, yego, Theophile Kaboyi. Abo nabo bari bahari. Yego. Musenyeri Fulgence Muteba wabaye umugisha wahaye umugisha uyu muhuzabikorwa Alliance Fleuve Congo bawutanga mu gahanga. Nabonye bawutanga mu gahanga, ugenda umugaturika. Nabonye yunamye amushyira akantu mu gahanga, nge birancanga. N'umusaraba. Bakora akamenyetso k'umusaraba bakagashyira mu gahanga. Ako ni umugisha baba baguhaye. Yego. Nanjye ndajya gushaka Musenyeri amereza umugisha, maze iminsi nawe ubona nubwo ngufite. Yego. Nkunda kwegera abapadiri bakawuma. Musenyeri Fulgence Muteba wahaye umugisha umuhuzabikorwa wa Alliance Fleuve Congo 23 yagize ati Colonel Nanga ni umugaturika ushikamye. Yego. Ubirimo neza kandi ubyemera, wera n'imbuto. Urabyumva neza cyane. Urumva ni kwa guhabanya na leta ya Kinshasa. Senko na leta ya Kinshasa birimo biragenda mu buryo buri paralele kabisa, budahura na gatoya. Musenyeri Fulgence Muteba kandi kuwa kabiri tariki 8 z'ukwezi kwa karindwi 2025 yanatuye igitambo cy'Ukaristiya cyabereye mu mujyi wa Goma, hariya kuri Paroisse Saint Joseph Ancien Cathedrale yo bita ku nani ku Sanctuaire. Umujyi wa Goma usukuye, agate ko ni umujyi usukuye cyane. Urasukuye kurusha uko guverinoma Kinshasa yari urimo. Yagize ati ndi muri Goma isa neza muri iki gihe. Umujyi wa Goma urimo ubushyuhe buringaniye, ukomeje kwakira impuhwe z'Imana. Kabisa, ndabyumva. Ukomeje kwakira impuhwe z'Imana. Ndumva bitoroshye. Igitambo cya misa cyabaye kuri uyu wa kabiri cyari cyanitabiriwe n'ubundi n'umuhuzabikorwa Colonel Nanga, wagaragaye yubahiriza imigenzo yose ya Kiliziya Gatolika, arimo guhana amahoro ya gikristu, umwe mu mihango iranga igitambo cy'Ukaristiya. Musenyeri Fulgence Muteba yabaye umugisha Colonel Nanga na Alliance Fleuve Congo yose 23. Ngayo nguko bwana Claver Bemba, urumva ntabwo byoroshye na gatoya. Sinzi ngo biraza kuba bigenda bite muri Kinshasa cyangwa se na Lubumbashi. Urumva
ntabwo biruze koroha na gatoya, wenda turaza kubigarukaho no mu makuru yacu ataha turebera hamwe ingaruka bishobora gutera, ese kutumvikana ntabwo biruze gukereya n'ubundi ya conflit iri hagati ya Senko ndetse n'ubuyobozi bwa Kinshasa cyangwa se Union Sacrée muri rusange. Nyemerere rero duhita dusimbukira kuri coup d'etat ko ndabona dufite iminota ine gusa dusigaranye, dusimbukire kuri coup d'etat yarase, ni ya gatatu nyuma y'iya mbere yakozwe n'uwo bita Christian Malanga, iya kabiri nayo muri Kinshasa havugiramo amasasu menshi, benshi baravuga bati ibi ni ibiki. Iyi ngiyi rero biravuga ko ari iya gatatu yaribaye, ariko kugeza amagingo ya itaravugwa ukuntu yari yateguwe. Ikiri kugaragaza cy'umwihariko ni ugufungwa kw'abayobozi, umwe ni General Furu, undi ni General Majoro, undi ni umukoloneli. Abantu bamaze gutabwa muri yombi, ndetse hateganyijwe yuko hari abandi bashobora kuza gutabwa muri yombi. Amakuru dushobora kuza kongera kuyavuga mu makuru yacu ataha. Ibi bintu bwana Bemba bigaragariza iki ubuyobozi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi? Ibi biragaragaza kudakundwa na babandi yariho yizeye, ukabona ko nabo yari yizeye nabo ari muri bamwe n'ubundi mu bamurwanya bashobora n'ubundi kumuhirika ku butegetsi. Ahangaha biranigaragaza bwana Macacari. Hano baravuga ngo mu mujyi wa Kinshasa habaye icyo bita arrestation, harimo uwari ex chef d'état major wa FARDC ari we Christian Songesa. Nuko ngo umwuka utari mwiza, umwuka mubi, umwuka wa kidayimoni wakomeje kugaragara muri Kinshasa. Aba officier batatu, 3 officiers supérieurs, harimo wari chef d'état major, ex chef d'état major, ancien chef d'état major général Christian Songesa, hakaza Generali Major Maurice Nyembo, Generali Maurice Nyembo, ancien directeur du cabinet du General Chiwewe, yego, bafashwe kubera kwa kabiri. Hakaza ngo n'abandi ba officier benshi bari muri ho grade ba FARDC bavuga ko bari bamaze gutegura coup d'etat. Hakaza Lieutenant Colonel Adelari Mwiza, nawe wakoranaga, wari proche collaborateur na General Chiwewe, yego, sibyo? Abo bose bakaba bamaze kuba mu maboko atari yabo hariya muri Kinshasa. Bigaragara yuko hari ibintu bitari byiza bari bamaze gutegura ku butegetsi bwa Gisegeti, ariko coup d'etat ikaza kurata. Kandi ntitwibagize ko uriya Chiwewe ari umwe mu bajyanama bihariye mu bijyanye n'iby'umutekano cyangwa ibya gisirikare n'ubundi kwande kwa Chilombo, mwene wabo yarazi amabanga yose. Yego, arayazi cyane. Ariko uyu nguyu witwa Adelare Mwiza, ndumva yaba ari umurwandofone, iri zina uraribona ute? Ndumva ari umurwandofone. Amakuru ye ndaje nyakurure neza cyane mu mwanya, ndaza kuba nyagarukaho ndayakurura neza Adelare Mwiza, ndetse turebe gusa bwana Bemba ngo hari abandi bari bufungwe ngo kubera ko ngo gahunda ngo ziri kugenda, ngo barimo, ngo mbese ngo hari abantu bari muri residence surveillée, ngo hari abantu bakiri gucungirwa hafi ngo bashobora kuza gufatwa. Urumva ko rero igisirikare cya Congo FARDC gikomeje kwigabamo ibice kugeza amagingo yangaya. Ushobora gusanga nawe abaciko kitambwe uko bari aba Filemo Yave barafunzwe, hari n'undi yitwa Filemo nawe mwene se wa Filemo Manza ya Filemo Yave ari nyirarume, nabo bafunzwe. Ivugitse ko ushobora gusanga ko harimo n'abandi ndetse na bari abakabundi nabo bari bashobora kuza kubigenderamo, bagahizi baraza kubigenderamo uko byagiye, barugayi bamayanga nabo bashobora kubigenderamo. Nabizi ko n'ubundi hari abafilemo Yave kugira ngo bafungwe, nuko mayanga nawe icyo gihe igihe yarafunzwe. Bishoboka kuba ati aba barwandofone n'ubundi cyangwa aba bose bo muri este wasoirofone bashobora kuba bari complice bose, ukajya kubona ukabona n'ubundi bakubise ikintu cyo bita ngo kwigira hariya Zanduro cyangwa bakajyana yanjye kabisa. Niko bimeze. Ndetse tunasoza abakunzi bacu tubabwire ko ndetse na Wazalendo ngo ziri kwikusanya ku rwego rukomeye cyane muri teritwari ya Rubero, ngo zikaba ziri bugabe ibitero kuri FARDC ndetse na UPDF, ngo kubera ko ngo hagaragayemo ngo ikitwa ubugambanyi ku ruhande ngo rwa Kakule Somo Evariste ndetse cyangwa se ubuyobozi bwa Kinshasa, ngo bwagaragaje ngo kudashyigikira Wazalendo, ngo barabahekenye nk'igisheke,
ngo barabanyunyusa ngo none ngo barabaciriye. Ibyo byose nabyo turaza kuba tubirebera hamwe. Bwana Clever Bemba, reka ngushimire kuba twabanye muri aya makuru. nanjye reka mushimire Bwana Macacari, nanifuriza abakunzi bacu bo kuri Intare Official kugubwa neza no kugira imana n'amafaranga. Urakoze cyane. Amakuru yacu yo nakagaruka, reka tubashimire kandi tubifurize ibyiza byose mwifuza. Amakuru yacu yo nakagaruka. Bye bye.